салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. Рафтем. бозии дастаҳои Барселона ва Реал Сосиедадро дидед? дар ин бозӣ Барселона ғалаба кард, вале бадтарин бозӣ ва бадтарин натиҷаро нишон доду ҳатто антирекорд низ ба қайд гирифта шуд. аз мавсими солҳои 2005-2006 дастаи Барселона муқобили ягон дастаи дунё фоизи тӯбидоракуниаш аз 45% кам нашуда буд. бо ҳисобҳои бузург бозиҳоро бохтанд, вале дар тӯбидоракунӣ онҳо ҳатман аз ҳарифон боло буданд. дар бозӣ муқобили Реал Сосиедад шаби гузашта Барселона аввалин бор фоизи тӯбидоракуниаш ба 44.3% баробар буд. дақиқан баъди соли 2005 ин аввалин бор нест, чун соли 2019 низ муқобили Бетис омори аз ин бадтар, яъне 44% доштанд. нишондоди дигаре ки ба қавле ба Барселона намезебад, ин ҳамагӣ як зарбаи мустақим ҷониби дарвозаи ҳариф задан аст ки имшаб онро Эмерик Абамянг иҷро кард ва ин зарба гол ҳам шуд. дигар аз 11 маротиба кӯшиши зарбазание ки карданд, ягон тоаш мустақим ба дарвоза набуд. аммо дар оморҳои инфиродии футболбозон пешравӣ ҳаст. Абамянг дар 11 бозӣ иштирок кардааш баъди гузариш аллакай 10 хол ба хазинаи дастовардҳояш ворид сохтааст. 9 гол ҷамъи як паси головар. ҳарчанду зимистони ҳамин сол ба даста омад, вале аллакай дуюмин ба истилоҳ бомбардири дастаи Барселона дар ин мавсим ба ҳисоб меравад. ӯ бо 9 гол дар 11 бозӣ дар ҷои дуюм ва Мемфис Депай бо 10 гол дар 22 бозӣ дар ҷои якум қарор дорад. хави баъди бозии дишаба иқрор шуд ки онҳо дар муқобили Реал Сосиедад як дастаи бечораҳолро мемонданд. ӯ иброз намуд ки рости гапро гӯям аз чанд ҷиҳат ҳарифон нисбати мо бартарӣ доштанд ва онҳо ҳатто арзандаи пирӯз омадан буданд, аммо ғалабае ки бароямон хеле муҳим буд мо ба даст овардем, гуфтааст Хави Эрнандес. натиҷаҳои охири дастаи нилонориҳо воқеан нигаронкунанда аст. дар аврупо футболдонону коршиносон ҷиҳатҳои мусбиву манфӣ ва камбудиву хатогиҳои дастаи Барселонаро таҳлил мекунанд ки чаро ин хел шуд. дар мо мегӯянд ё ин дастаро чашм гирифт, ё касе пеш роҳашро баст, ё ин ки ҷоду карданд. ҳамия ба фикрам ҷавоб туғорашда. равзанаи трансферии зимистона ки наздик мешавад, ҳамагон вирди забон аз бозори гарм ва хариду фурӯши футболбозон ҳарф мезананд ва таваҷҷӯҳ танҳо ба он ки кӣ ба куҷо меравад. шояд ин тобистон пурсарусадотарин мавзӯи трансферӣ гирди номи Килиан Мбаппе ва Эрлинг Ҳоланд чарх занад. Мбаппе номи худро то ҳадде дар арсаи футболӣ мустаҳкам кард ки акнун дар мавриди гузаришаш то президенти як мамлакати бузург ҳарф мезанад. Эммануэл Макрон, президенти мамлакати Фаронса ва мухлиси ашадии дастаи Марсел, дар мусоҳиба бо пойгоҳи хабарӣ Котибиен зимни таҳлили баъзе масъалаҳо ҳамчунин мавзӯи гузариши Килиан Мбапперо ба дастаҳои дигар таҳлилу баррасӣ кард. ӯ гуфтааст ки мутаассифона варианти гузариши Мбаппе ба дастаи Марсел ҳатто муҳокима намешавад. агар ин кор имкон медошт, ман зуд барои ба дастдории ин футболбоз мубориза мебурдам. ман ҳатто як маротиба ба ӯ пешниҳод кардам, вале ӯ зуд ин пешниҳодро рад кард. ӯ ҳатто дар ин маврид ҳарф задан намехоҳад. моро мебояд фақат барои он мубориза барем ки Мбаппе ақаллан дар чемпионати Фаронса боқӣ бимонад, иброз намудааст Эммануэл Макрон, президенти мамлакати Фаронса. боқӣ мондани Килиан Мбаппе дар чемпионати Фаронса маънои онро дорад ки то охири умр фақат дар плей-офф ё аз Реал шикаст мехӯрад, ё аз Барселона, ё аз Баварияву Порту, Спартаку дилхоҳ дастаи дунё. инҷо дастаҳо муҳим нестанд, муҳим он аст ки ПСЖ шикаст мехӯрад. ин дар хуну рагу пайванди онҳо аст. душмани ашадии дастаи Манчестер ба гумони шумо ҳоли ҳозир ки аст? медонам ки ҳоло шумо Ливерпул ё Манчестер Сити мегӯед, вале мухлисони ин даста каси дигарро душмани худ мехонанд. ин нафар хари Магуайр будааст ва агар дақиқтар фикр кунем, пас онҳо дар ин интихоб ягон иштибоҳ намекунанд. кулли ба қавле касофатиҳои натиҷаҳои охири даста ба ҷурми ин ҳимоятгар ба миён меояд. бетақдир ҳар гоҳе ба дарвозаашон гол шавад, ҳатман дар ин гол ҳарифон Магуайр ҳамчун ёрдамчӣ иштирок мекунад. ё тӯб ба ӯ расида медорояд, ё худаш гол мезанад, ё паси головар ба ҳарифон медиҳад. хулас бо чунин бозиҳояш чанд вақти охир ба дили мухлисони девҳои сурх зад.
کار تا جای رسید که مخلصان اشدی دسته در خانه او مواد ترکنده یا خود بمب گذارند. با اطلاع پایگاه خبری اسکای اسپورت، هری ماگوایر دیروز با پلیسان شکایت برده است که چند از مخلصان به او پیامک فرستادند و از گذاشتن بمب در خانه او خبر دادند. این پیامک را هری ماگوایر جدی قبول کرده است و با پلیسان شکایت برده و حتی بینو را با همسر و 2 فرزندش ترک ساخته است. یک نماینده جانب فوتبال باز خبر داد که چند روز اخیر چنین پیامک‌ها با تلفن ماگوایر پیدا می‌شود و حتی شخصان نامعلوم زنگ زده از بودن مواد ترکنده در خانه‌اش خبر می‌دهند. ما با پلیس‌ها شکایت بردیم و کارمندان حفظ حقوق توسط سگ‌های پایبرنده گرد و اطراف خانه را کفت و کاف کردند ولی چیزی پیدا نشد. حالا ماگوایر برای بازی‌های آینده آمادگی می‌بیند، گفته است یک نماینده جانبی هری ماگوایر. با گمانم اریک تن هاگ ناآمده خواست که از ماگوایر خلاص شود. این کار دستی اوست. خبری بمب از آن درک می‌دهد که اریک تن هاگ الکی او را از دسته پیش کرده است. 2 روز پیش در خانه کریستیانو رونالدو مصیبت بود و این مشکلی بر سر فوتبال باز آمده رو جامعه فوتبالی خوب درک کردند و غم شریک بودن خود را نشان دادند. حتی شما دیدید که چه خیلی مخلصان لیورپول برای دستگیری این فوتبال باز در دقیقه 7 بازی رفتی رقابت را منع کردند و سرود تو هیچگاه تنها نخواهی بود را یک جای سراییدند. این معنای آن را دارد که رونالدو در عرصه فوتبالی به قول کسی هست. رونالدو بعداً از کل مخلصان لیورپول اظهار منتداری کرد و گفت که یک دنیا، یک نوع ورزش و یک عائله بزرگ. تشکر من به انفیلد، من و اهل عائله ما هیچگاه این دستگیری شما را فراموش نخواهیم کرد، نوشته بود رونالدو. بعداً حتی آدمان مخصوص سر کرده از سرمربیای بزرگ دنیا احترام خاصه خود را نزد نابغه فوتبال گذاشتند. مثلا یورگن کلوپ گفت که بعضی چیزهای در دنیا است که از فوتبال دیده بالاتر می‌استد. ما کریستیانو را درک می‌کنیم. فوتبال باید همین طور باشد. تمام دشمنی را در چنین حالت باید یک طرف گذاریم. در آن حالت وقتی که برای او در انفیلد خرج گفتن دردآور بود. همه هوش و خیال ما و مخلصان بیشماری که در انفیلد بودند همان لحظه ها جانب رونالدو بود. ما او را احساس میکنیم. در این برابر دسته های بزرگی که زمان کریستیانو با پیراهن آنها در میدان جلوه میکرد همدردی خود را توسط سامانه های رسمیشان بیان کردند. اول خود دسته منچستر غمشریک بودن خود را نشان دادند و نوشتند که دردی تو دردی ما است، با تو طاقت صبر و با اهل اولاد نیرو خوانیم. همچنین در این برابر سامانه دسته ریال مادرید نیز از غمشریکی خود درک داد. پرزیدنت باشگاه هیئت شورای دیرکتوران از وفات فرزند کریستیانو رونالدو برای ما خیلی عزیز، خیلی غمگینند و اندوه این خاندان را به خود نزدیک قبول میکنند، نوشته از سامانه ریال. سامانه اسپورتینگ نیز با این همراه شد و نوشت که خود را پرقوت بگیر رونالدو، اسپورتینگ حالا با اهل عائله تو است. سامانه منتخب پرتغال نیز چنین سطرها داشت، با تو نیرو میخواهیم کاپیتان. خلاص در این مصیبت رونالدو جامعه فوتبالی در کنار او بودند. یادآور باید شویم که طبق خبرهای اخیر رونالدو با تمرین‌های دسته برگشته است. او اکنون گلزنی را آغاز میکند اگر به شرط اریک تن هاگ در خانه او بمب نمانده باشد. مخلصان عزیز، من باور میکنید یا نه با صفحه اینستاگرام در یک ماه ممکن 1 یا 2 بار درایم. اونقدر توجه ندارم، ولی دیروز پیشنهادها شد که بعضی خبرهای مهم و یا نوارهای جالبی برنامه در شبکه‌های اجتماعی را با اینستاگرام وارد سازیم چون زیادی مخلصان اونجایند. از این روز سلکه صفحه اینستاگرام فردوس خورسند را در پایان میگذارم و نصیب باشد از خبرهای ورزشی باز در اونجا هم خبر میدهیم. درآیید و ابونه شوید. با همین تمام، تا دیدار، خیر.